Kajing pamla bantai lakam na kaliang jang pulit kajala hagi babon ki banta hato kala bandai na kajing duna brio hapo katanat pulit bat katkum kajing lap na kajing wat jing tip ling ba ka right to information lalap bagi dan hado arhaja sauspa anyo penyo teli ki kam hibalat hapo katanat pulit jong kajala habai keren bikilap thai khobor ba dispar signani bade way na ginong wat RTI jong kajala ulai thu ba katkum ki kai phot kabau lapan da RTI na pok office DGP ulapan pau ibat nadu usnam arjak apra kam syam ladan syu kajing thong kam pulit pat ki kam ki balalat menta kidan hado arja sauspa nyo penyo teli ki badai hai kadan per bat ka bakhambon ka dehi ka kadan yubi te kumishkun ma bi kini ka police department nadu arja khat phra ma khlem thong kam syu te baro gila langa gila inform jenga bang yarab barani ban luat ya kini ka daw bali pan slem bali ka vakansi te ngamta ngala dep te pigi pai ba ki pe jigane sngap bahai ka ke banga ya thu ep te kijing lai kam po SP East Jantia Hill District Cleariat kalai South Hoteli apo number R office ng komandan MP Battalion East Karo Hill Samanda kaya chi kalai kam chispa san Teli apo Department Inspector General of Police Eastern Range kalai tang Arteli IGP Shillong kalai Aspa Santusan SP Riboy kabalai buntam hangne SP Riboy kalai kam hadu san spa South Hoteli apo office jong komandan Special Force 10 Shillong kalai Aspa and Ripusan Teli apo DGP hangne kalai Live Hoteli apo SP West Janjail Jawai kalai New Kendai Teli apo SP East Kasih Hill Shillong kalai SP East Kasih Hill Shillong kaya Live Spa and Ripusan Teli kipus nanta komandan Fourth Battalion Sopian kalai Kendai Hoteli Sopian kalai Kendai Hoteli nanta apo komandan First Battalion Moyong kalai Chispa Saupuar apo Moyong First Battalion kalai Chispa Saupuar nanta SP West Karo Hill Tura kalai New Arteli DIGP Western Range Tura kalai UA SP West Kasih Hill Nongstoin kalai South Teli SP William Nakar kalai Tang Arteli SP West Karo Hill Tura kalai Hi Arteli Directorate of Anti-Infiltration Shillong kalai New Santeli Principal Police Training School kalai Khalai Teli Komandan 3rd Battalion Sap Sen Jawai kalai Aspa hapo Sap Sen Jawai kalai Aspa South Teli SP North Karo Hill Zisuwel para kalai Khat Prateli SP South West Karo Hill Ampati kalai South Hosan Teli te ka total vakansi hapo police department Borowai State kadon hadu Hajar South Spa New tangamut Hajar Steng Duna te kani di ka vakansi ka bangayo Borowai ka State te halor kani ka vakansi tinggal adep kali yang ni nak ada balai penslem te ya kata kalau bandai kawan nak kawan nak kia sepo ikut te di nak ada ka penslem ya kanika bantum tap yang ini kam adep interview adep physical interview habede bagani ka point number 4 information regarding the selection scrutiny committee for the police personnel to get selected for calendary meritorious police governor and medical award magani kadi ka award ka basaj ai seki pulit bali nga fai ngani kata ai ngastu khana ya phi ba kadon complain ke bayathu engai kong sobha se barani rap lakana mar balai kituk blas cha select subun kam tang palit medical test ene sate stai hababun miore Spun bun kami itu gibrio bahasa selek. Tegong barani mat kadoni halendet ka pelong ka long spun bun kam yakni ki officer ban lek kini ki tes ki jaj. La cha selek la hab bun kam gini penbiang kursla habakut klemyo medal nam takanika award. Te habede begini information gini te nakaliang ka police department kala inform yang ai ong ya kane nakaliang police kin supa be kalis sapo ka home sapo ka home. Te ka home ka final ka ban selek ya gibrio ka de na po Home Department. Te habede wane de gibrio ki papan jerap yang pentip sepi ba kane ka RTI ka de na po home bat na po DGP kamdon ye ke de ki jingle kam nem tai ka syong be na po home man select yaki brio. Habede ba kane ka jingli ka bade bat kene ki bosau kum macam mau pi ba ki bosau menta
kasipti jong gibosau kala adon haka peningkama piloi bagi bosau kala telun kai menchane sa polo hane po ega slun la telun gumtu ti kasipti jong git bosau mala adon haka jingma mal balai kalong ta nama kepolisian ro amdon bates fitness ro amdon kot don sla te ban sek itu kali mano ban sek itu kali nama kade government boss kita tahu halor kani kejing wara jingma juga ni bosau nak lang jonga ngabu jingkali ya ka kormen balai ba ya kini ki bosau ki pulit kim not ban sekot te juba phne ki ong ba ya ki bosau lakan dok checking of all type of vehicle including Shillong traffic police segini kini la asundung ki ong ba kendok kataka routine checking namata gini ki SPTS boss de ki jingkali long ki kendok hakanor kom habakam don kontosla ta jingkali ya police department nomor ba cisian bagi kendok ka checking kanang kong nomor ka de ka passenger vehicle nang kong ka de bendon ka safety passenger ka de bendon ka insurance naman ta dia accident ngani ka tai de ki paiba ki claim insurance de ka bosa kam don insurance ti hang kinse ka kanor kom benar ka fitness halor ka jinglong ti ki bosa to ki arim palat ne ki break ne ki tai lalong kumno ya ka tar om don kot ka pollution ro nam ta engine ro don kot karutak ro kam don kot bat baro ikot kisla kam don kot te jinggali ka police department ka shek hakan no korkom la madur pilo hi menta ka borsa ka wara jingma ba yapo ya pesenjar ni kot kasla kim don te gini jubab yang ai ong bala shek ya te ikot ya kali ni borsa ni ki shek hakan no korkom ya ka ta kam tip klem ja jubab ya habede ba kani ka jinggali habede ba pisa pade ki ong ba ka ba la thepo head ong ba kau nam ta habede bakani ka ba phan ka ba shim nai kali ki ong ba la the ba po head jong ka akau jong ka government ti kim ai kimat ka akau nomor ye ne kim ai ti shu ai ba ki shek ni kali man ka por ka pisala submit be cha po ka office head of account ti habede bagini ke habede bani ka promotion margayo ka complain do babu ni po police tentang kiyo promotion tang gitu ki boyde lalong ke banyak kali bat ka overtake bat ka pois khmat bat ka penkhen an bat ka pois khmat ka don kum kata complain do ba babun police department tentang kamtam kum ente po mekhalia service emergency ente babun gitu ki badan jede kila amno bidon yede kiyo training kita sujuan namno kiyo training namta ban specialize ya ketuka period yaitu kali Sian bayo training ka first preference namta promotion kiyo itu nei jinggali kitu ki bal chong slam kithap salam sar itu banang sujuan tang nakada begidon gi jingede ha kata korkom kum kata complain ngayo na po sabi dei bane ngalale ka RTI damanta ka ni ka graduation list baru kau graduation list kisnya list ngelayo kadon kali sang ne baru kau pikir ni kau baru kau ni kadon lu baru kau kino polis busiam jenge asu complain su pun yang pila ban pe ya kerting la jong ne kini ilo bar kau tangi tiani polis bon